Ka khot ya kawa mentedu ka penpau ka jins ngau diau ya ka jingai betengki kam thombor persya ya kawa mentedu. Ka seng hau kerwa kala ong ba ya ka ni kala lap hak arpenyau terik nailur, na ka jingher slap ke batang shipor, bat hak arpulai terik mentau nai, ka seng ka suba badan ka jingklong kendau halaman chi hakli mupia, hadu bala kelak ti ka hajaka pelang ka office SDO PHE i juwai, kabasam bam di syaki hajar teliki long ying ka shnong juwai. Kumta ka seng ka kerpat ya Deputy Commissioner ka West Giant Hills District, ban tuklar halor kani, bat ban penshitom ting kini badan kti ban thombor ya kawa mentedu.